Hola, mi nombre es Ana y yo estudié en la Escuela Ramón Falcón hace ya casi más de 10 años. Eu son Ramón Cabarcos, son arquitecto e este é o meu segundo ano como director da Escola de Artes e Superior de Deseño Ramón Falcón. A miña relación con este centro data do ano 73, cando ganei as oposicións en Madrid, que ese mismo día que tomei posesión, a delegación provincial, o delegado provincial, me dixo en tono imperativo: vostede esta tarde é o director da escola. A primer feito salientable, lóxicamente, debe ser ao benfeitor Ramón Falcón, porque, gracias a él e ao seu impulso que desenvolveu na cidade, este centro existe. Porque Ramón Falcón desvivíase por Lugo. Os alumnos tiñan unha vinculación moi grande con Ramón Falcón, propuxeron e o claustro non se negou, claro. Como todas elas, era para a formación dos obreros, para os artesanos, para mellorar a formación das mulleres, ojo, das mulleres. Había unha que se chamaba el arte de remendar. As crónicas da época, a hemeroteca, o que reflicte é que no seu momento consideraron literalmente un verdadeiro palacio. Parece ser que non había edificio en Lugo que tuvera a superficie que ten este. Pídelle os planos á miña secretaria da Escola de Algeciras. Eu viñen no tren cos planos da Escola de Algeciras, que é esta. O día que inauguraron este veu o rei Juan Carlos, que pola mañanciña viñeron unha nube de guardias civiles a pasar por todos os regos do millo, porque aquí había millo na máis. Todo alrededor era millo hasta o río. A la gente que decide estudiar aquí en la Ramón Falcón y estudiar cualquier disciplina artística, en esta escuela en concreto, le aconsejo que se divierta, que disfrute. Es el momento para equivocarse cuando estás aquí en la escuela, de arriesgar, de probar cosas que en otro momento te van a suponer un problema y aquí no te lo supone. Les diría que aprovecharan muchísimo las instalaciones y que no tengan miedo a ensuciarse, a probar, a tocar otras disciplinas que no son la suya. O feito máis salientable da recente historia do centro sitúase no ano 2005 porque un decreto promulgado pola Xunta de Galicia converteu o centro en Escola de Arte e Superior de Deseño. Iso tradúcese en ciclos formativos de grau superior de 120 créditos e 240 créditos para as ensinanzas superiores. Pues los talleres, ¿no? Al final es un poco artes y oficios que se mantiene todavía en esta escuela y creo que es genial poder tener pues de repente un aula de grabado, de cerámica, de serigrafía, creo que completa muchísimo las profesiones de diseño. A súa carreira profesional pódese desenvolver dentro dos tres xeitos posibles: opositar a distintas postos de administración pública, tamén lles permite traballar por conta allea, onde a solicitude, a inserción é boa, e tamén teñen a posibilidade de poder desenvolverse como profesionales independentes, tendo pois, o seu propio ámbito de traballo profesional. Puedes llegar a ganarte la vida, tienes salida laboral, estás formando a profesionales que en un futuro pues van a enriquecer el trabajo de la ciudad y yo me alegro de que toda la gente que forma parte de este proyecto y que ha formado parte esté reconocida porque realmente tiene muchísimo valor. Recibir a medalla de ouro é un respaldo e un recoñecemento a máis de 50 anos de ben facer creativo e educativo deste centro. Para Lugo, para os compañeros da escola, para o tempo que estuven aquí, nada máis que agradecementos. Teño moi bon recordo e sempre que falo de Lugo insisto moito en que é unha xente especial. Neste grupo de xente sitúanse todos os alumnos que percorreron as aulas durante toda esta historia, todos os docentes que traballaron para facer a mellor traballo posible. El alma de todos está puesto en las profesiones artísticas y creo que sin cosas que nos emocionen y que comuniquen, no sé, no sería posible un mundo como lo entendemos, yo creo.